Na kejingsa pensange tangi kali Kamai Torres na Meghalaya, nrai kali Shimet kumju Jorobot, dagi nongnya kali Torres ke jela Assam, naduk step kat pratrek nailu rajapsan, kejing persya kejing dawa ka all kasi Meghalaya Torres Taxi Association, bandum syashu ikali Torres na Assam, bat kiwei pat gejela bandrung syaki caka cungok kai perthai Meghalaya, kalapan longi gibor majistor bat pulit na ki district, kata na ribhoi bat kamrup, ban hiar hakatai caka. Gibor penya na kitagi arli ki district Ïakren penbej, baki bor Sorkar jela na Meghalaya ba Assam kini Ïakren ni kini ki chingi tungko chinge apre ginungnya kali Torres na kini ki arjela Hapoh ki Sngi bangwan shushu adin kani ki chingpan na ki bor pe district kinungnya kali Kamai Torres na Assam kelas dang pelajno ikali na Meghalaya bakin rong syakatai ke jela ba merchan. 2-3 days time they will sit together, the government of Assam, the government of Meghalaya, they will address this issue at the highest level and they will come up with a permanent solution. As of now, हिंदी में बोलता हूँ। हाँ हिंदी में इंग्लिश समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट ने आपका जो असम का ड्राइवर है, जो मेघालय का ड्राइवर है, गवर्नमेंट ने देखा उनका प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को नोट किया और गवर्नमेंट आपसे मांग रहा है 2-3 दिन का वक्त। Only 2 days. 2 दिन Only 2 days. सर आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la Ïakren diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag, ka jing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka Sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.